Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo waMkhwanazi ngimi lapha noSisu Enji uMashudula sawubona Uyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila mfethu ngiyaphila. Sila ku second Blue Nation Festival yomcimbi omkhulu wabhuti ukhuzana ababumpungosi. Mhlambe kuwe kufika kanjani ukuthi ungomunye oMC emcimbini omkhulu kangaka eSouth Africa endimeni eMaskandi futhi? Mfethu siyabingelela nje kwi second annual yama Blue Nations la eCarnival. Mfethu ngawuthi umne wethu ngithathe nami njengomuntu okhona la kuMaskandi mhlambe naye alibona igale lelithize ukuthi kungangifanela osukela namhlanje kuba khona. Nanokuthi umcimbi wasenkandla nalokho Okay. yeah. Ama performance la azoba khona sinama artist outdate amaskandi ngo. Yipi performance mhlawumbe ngathi yabona bangabona performance aba iyo ilindele kakhulu ngaphandle kokuchema nje ngokuthanda umculo. Yabona I know ukuthi mfethu umcimbi ungayo ukhuzani but ngiyazi ukuthi kunento entsha ayiphethe namhlanje. Ngiyazi ukuthi khona into entsha ezana kahle kahle abafowethu ngiyazi ukuthi mangabe bezo perform bayayimisela yabo. Ngale nje kokuthi nithi kumina bayefana bayalingana. Umuntu nomuntu ngilindele igalelo lakhe azoligila nje namhlanje. No, sewakakhulu sisi uMashudula amazwi yakho mhlawumbe kwabantu abakuthanda abakhombisa uthando ku social media nani mangabe kuphi engathini nje. Ngifuna ukusho bafethu ukuthi esikwenzayo lapha enkundleni sikususela emlomeni njengoba nazi ukuthi ulwimi luhlala endaweni emanzi liyashelela nanoma yini esiyikhulumayo nibambe lokho okuphilayo okuyonihambisa ibanga mhlambe ninganaki futhi okubi okusehlelayo bese uthi wena nawe awusafisi ngelinye ilanga mhlambe mawunesifiso sokufana noMashudula nabanye abane wethu nodadewethu esinabo endimeni bambe lokho okuhle ubambe okuphilisayo kuze uyokwazi ngenilanga ukudlulela phambili. Siyabonga ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine sivalelise. Maskandi Online Magazine, thank you so much. Ngiyanithanda niyazwana. Siyabonga. Thank you. Asinithathe sinibingelele ngaphansi kwenkampani Maskandi Online Magazine onibingelelayo uNtuthuko kaMkhwanazi endaweni yaseMtubatuba kaNkomo kaNxoshwa. Namhlanje zi2 May siseCarnival City emcimbini wama Blue Nation. Eduze kwami ngiphethe insizwa yasoLundi onMahlikihliki umfoka Khumalo. Mfokathi uyaphila? Ngiyaphila kakhulu futhi ngijanile. Cha mfokathi sikhona. Mfokathi ngisacela ukuthi sithathe sibeke ubani ujikelele mfowethu. Ujikelele Nkosenhla kwaKhumalo ekhaya kusolunda emahlabetheni nje obusushilo lapha endaweni yabaCesi. Ngumfana nje okhule nje ngezinto zasekhaya njengoba ngeza lokho engikwenzayo njengamanje ngicabanga ukuthi ngiqhambisa sona isintu sakithi okuyikhona okungivezayo njengojikelele mina njengamanje. Mfokathi uyinsizwa ebuye emakhaya emahlabathini ebukeka inekhono ngendlela emangalisayo. Ngiyacabanga futhi ngiyakholwa ukuthi oMaskandi abaningi abaya ezidudo banokusebenzisa. Mfokathi into yakho noMaskandi isuka iqala kuphi? Ngizosho nje mfowethu ukuthi ucula nje ngizothi into esegazini kumina ngoba ngikhule ucula vele kuyinto yasekhaya sikhule ngocothoza kwaze kwafika lesi sigaba sokuyikuthi ke kube khona sikwenza ngalokho kweginci ukubuyela nje ephuzini lakho lokuthi mfowethu ngisebenza nabantu abaningi kakhulu njengoba ngikhona nje la ekhaya ngicabanga ukuthi ngizoba ingxenye kakhuzani ngokwama backing hayi ngoba ngizoperforma iperformance yami ngokuphethekileyo ngizosebenza lokhuzani ngokwama backing ngicabanga ukuthi mhlawumbe sesineminyakanyana seyibambile kukhona engafica abafuthi sebekhona sefesa joina ke yangilanda lensizwa bebaningi kakhulu ke kodwa ngidalelwa ngoba njengamanje sisemcimbini owabakhuba njengamanje ngidalelwa kodwa nje baningi kakhulu bafuthi ngisebenze nabo esimene sifana naleso. Mfokathi ngiyezwa kakhulu mfokathi sinokubona kunensizwa yakini nayo ekhona la eginqini umlabalaba. Mfokathi ngicela ukuthi sithathe sibeke ukuthi lento khona mhlambe eyinto ewufuzo esuka khona noma lento iqala ngane ekhaya waKhumalo. Ngoba bese ngichazile nje futhi ukuthi lento sikhule ngayo ekhaya empeleni ubaba ozalayo thina ngoba sisho sikhule ucothoza nje bekuyena umuntu obekade becula isicathamiya so sakhula nje ke lento kuthi umfundisa kamzali kodwa ke nje ke ngeshwa ke sakwazi thina ukuthi ukhamba lifuza imbiza ngoba sikwenzile lokho abantu bakubuka nje ngicabanga ukuthi namhlanje bayalokhuza nabanye abaningi bebedide kuyukuthi umlabalaba ngwakwethu umlabalaba ulama mina mina ngimdala bese kuza yena nokunye mhlawumbe abantu abeke bekungiqapheli ke emsebenzini kamlabalaba ngineqhaza ngilibambanga ngoba kunengoma ye-track 7 edlalwa yimina engiyilidelayo ngiyibhekhela ngiyenze konke naye ngokunjalo futhi uma uzolela umsebenzi kajikelele kuno-track 7 odlalwa umlabalaba okuyimfihleko lesiyenzayo ke ngokwazi ukuqhubeka lokho esikwenzayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu basakujabulela kakhulu nengicabanga ukuthi futhi kusekuningi kakhulu okusazoba khona sikwenzele khona uNkulunkulu mayisasipha impilo nje kuphela. Mfokathi usasho sathi emsebenzini kamlabalaba khona ingoma eculwa wena wenze yonke into kuyo khona futhi ingoma engikhumbulayo kwi-album labalaba eyayithi kufuneka umalokazana. Mfokathi le ngoma leyana indlela eyayijule ngayo ngaba amazwi ayisiwa kumama ekhaya ngoba ebona ngathi uzela insizwa kodwa kuhlangana noma wawungena nje ezinhluzweni zabantu ngokomculo.
Iqiniso mfowethu efanele silikhulume nefanele singalibalekeli ngoba kuthiwa singamaciko nje ingoba sicikoza into mhlawumbe nabantu abangayinakile sikwazi ukuvuselela inhliziyo zabanye abantu mhlawumbe bese iphambukile sikwazi ukujabulisa abanye abantu mhlawumbe ezimeni zokujabula mhlawumbe sibenze bejabule ngalendlela babengakulindela ukuthi bengajabula ngayo kulowo maphuzu mhlawumbe noma kulokho kuveza lokho ukuthi ingoma ngayenza ngoba nakho ngibuka isimo mhlawumbe ngendlela ongakhona singamajongo siphuma emakhaya abazali bezizalile bese belindele okuhle ngathi so kuyagcina kwesikhathi ukuthi sesigcina sesifuduka nempilo sesikwazi ukukhohlwa ngempela kuyinhloso ongqane sakuphumela ekhaya so umlayezo wami wawulapho ke theni bafowethu kukho esikwenza kodwa singakhohlwa ukuthi amakhaya uma ngathi ngoba mfowethu ikhaya lima ngendoda uma kusuke kuwindoda ungakwazanga ukuthi ikwini ulivuse sokukhomba ukuthi ikwini lifile so ngangivuselela umuzi ofana naloyo kubafowethu ukuthi ngaso zonke isikhathi kube khona esikwenza kodwa uvuselelana nokukhanda nembeza kubafowethu sisuke siphila nabo nosikwenzayo akube khona ngoba ngangisho nje ngoliyapho mali yashonilanga wena udlala mambawu wemntanami womina ngaleso mntanami azalela ubala kwakuba no ngiyakuza ukuthi khona inkulumo zabantu einkundleni zokuxhumana abantu baye besho imibono yabo ngohlukahlukana siyasithanda thina ukuthi sithathe izwi lakho ngqo bathi abantu ulingisela umgqumeni mfowethu ngabe khona into enjalo enhlizweni yakho noma wena uvele uye kuyi-mic kufike kuzenzakalela ngizoqala nje mfowethu ngivalule lokho ukuthi umgqumeni umuntu engangimthanda kakhulu nengicabanga mfowethu ukuthi ngiye ngikwenze ngifisa ukuthi mhlawumbe kube khona engiye ngithi ngangubuka kuye ngizosho kanjalo kodwa eqinisweni lonke mfowethu kuneqiniso fanele singalibalekela akekho umuntu ofana nomuntu ngoba egcine kwakhona noma ngingakwenza kwakuluthando ngoba uthando umuntu mase welimlawula uyayenze alandele lokho kodwa egcineni kuyavela ubuyena nengicabanga ukuthi ke mhlawumbe ngeke ngize ngithi mhlawumbe ngiyabadukisa kakhulu kulokho ngoba vele indlela engakhula ngayo indoda bengade ngiyilandela vele ngisuke ngikwenza kuyayamana vele nalokho ngoba vele bekuse ngikuthanda kodwa egcine kwakhona ujikelele umuntu uyomuzwa futhi amazi ukuthi ujikelele nangu la khona wakithi khona ingoma okayikhipha nomzukulu kade uyidlala lapha estage kwahlanya abantu kwasukuma abantu ngicabanga ihit le mfowethu ithi le ngoma umzukulu engene ukuthi ngiyofela kuwe dala abantu bedlala ngami ungithembisa ubala awumanxewa yothothwa nguwe wakithi ngicela ukuthi usichazele le ngoma ikusebenzele kangakanani futhi kungani okuhle okuze nayo endimini kuwe mfowethu uhambo sengiluhambile selulude kakhulu nengicabanga ukuthi luningi kakhulu mhlawumbe engathi luyela ngikhuba ngoba kodwa ngibonga lokho enginakho neningibona ngiyekhona namhlanje ngoba ngeke ngaba nesikhathi eside ukufika kwami emculweni ngifike ngezikhathi kusese elikabi ngenqinamba ke zaba khona kodwa ke engifuna ukubuya kokho nganeno ukubuya kulomsebenzi okhona walengoma okhona engicabanga ukuthi ngithe mangibuya ngabuya ngegiya engicabanga ukuthi abantu baqale ukunakisisa ukubuka ukuthi ujikelele kade endimeni ukhona kungisebenzele kakhulu lokho liyansizwa umshana kumina umzukulu ngoba uzala kithi eMantungweni nokubambisana kwethu kade sibuya nje ePlayhouse kade ngiyodlala live kade ngibheka ngoba ngisho ukuthi bengafuni ukubalula lokho kodwa bengizama ukukhathula nje ukuthi bengibeka lokho kukakhuzana kodwa insizwa yakithi le ngicabanga ukuthi sisebenzisana kana kakhulu ewumshana le ngoma angazi ngayichaza njengani ingoma eyihit engisebenzele kakhulu ebantwini ubuyiza abantu besicula nabo khomba khonto ingoma abantu abayilangazela kakhulu bayilokhuzela nengicabanga ukuthi mhlawumbe kusazoqhubeka kube khona ukusebenzisana ezinye izinto sisazozenza kusazoba kuhle kakhulu mfowethu futhi ukubonakala ku-live kakhuzana ukhuzana medlala live unokusebenzisa ukhuzana uyinsizwa ekusebenzisa mhlawumbe njalo uma noma isi-studio noma uvela uma kuzodlala live phela ngeke ngamamanga mfowethu eyitudo siyadibana kodwa usuke ngokumsebenzi oqondene naye mhlawumbe mayisukwenza lokho akwenza kodwa ngokuqonda naye ngoba nakho suke ngimemile ikakhulukazi mfowethu la sibambisene khona naye ukhuba yilokho kwa live esikudlalayo nengicabanga ukuthi nje abantu bazobhema bekholwe ningibheke lapha stage babukele ngizobe ngikhona kulo live kakhuzana yimi engidlala indlela yokuqala futhi ngedlule kade udlale ngicabanga ukuthi i-album yonke kaMzukulu usho ngephimbo lakho namhlanje futhi kumele uzosho ngephimbo lakho komunye umsebenzi womunye umuntu futhi ngeke futhi uyithole lapho usushaya ingoma zomunye umuntu noma usuphambuka ngeke futhi into mayisuka imilile egazini semzweni yakho awuyigeji yazi futhi into eyithandayo noma kuthiwa umuntu engavusa ebusuku awufuniseli ngayo bese ngisho lokho ukuthi kimi lokhu iyona into engijabulisa kakhulu emhlabeni engikwazi ukuyenza zikhona ezinye izinto mhlawumbe abangazi ukuyenza kodwa nje mina uma kufika kulokho nje kokusebenza ngomlomo hayi ngiyadela cha wakhumala ke sibonke futhi ngesikhathi sakho futhi ngicela ukuthi hamba ukuthi sivale unqenqela abantu babe silandele einkundleni zokuxhumana ko Facebook ko TikTok konjalo na ko Instagram bethi nje Maskandi Online Magazine
Ngizoqala nje futhi ukubonga nje kithuba sesivala elinginikele lona bafowethu akuncinyana lokho enikwenzile kimi bekhona abantu abebekhona kodwa nami ukuhlonza ukuthi njengongcenye yomcimbi nikwazi nokungisondeza. Ngifisa ukuthi bafowethu nikhule kakhulu ngoba umsebenzi enisenzela wona njengamaciko thini kukhona okunye singakwazi ukufinyelela kukho kodwa yini nikwazi ukuba seduze kwabantu nibatshele ngathi. Esifisa ukuthi bafowethu noma kungekhona ukuthi nimakhona lapha esiphambuka khona ngoba phela mfowethu umuntu uhlale namaphutha kukhona lapha ehlala esigwegwa khona kodwa uma umuntu kusuka ngakwenu uyemlungisa ngendlela efanelekile. Ngicabanga ukuthi bafowethu siyalo ngisicela ukinina noma ngekhona ikhona isicelo ngisibukayo bese ngincanca kakhulu nje bafowethu ukuthi bafowethu belandele ikhasi njengamanje nenza kahle kakhulu umsebenzi uyancomeka uqhubeka umsebenzi ukhule kakhulu bafowethu uye phambili. Asibonge mfowethu Khumalo uphile futhi.